والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo ha zaman na to ini parsupuan sin guru na to mulia yari haraiku ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin kumanap na isab sin pangajian na to duman ini serta amuin pagpatuntum kato tanyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah jari niya biya na sinagi in pakarajaan si kita niyo masing-masing ini pasampay na mo muna in kasila sa maun kanyo katantan hauno na binaybayan kamo nakabutang amoy in mabaya kami lumamod kamo manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan tumutog in parkala na to ini sampai maganak po insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari rin at magpalugay tukbal ko in guru na to kalasan amoy in presidents in Muassasatul Dhiya, demikian day sa Vice President ni Darul Islam Foundation na itukbal ko kanyo wairun narwain kayo kan Sheikh Abdul Wahid Ikiram fal yatafadhal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم افتح على القائمين لنصرة دينك فتحا مبينا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أكرم الأكرمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala yari kita ni bihaon biya sin pagkabiyak sa hansing kamo sa kahaba bihat to wakto makapag isun na isab kita niyo labay rin hapag panuntutan ilmo dahil di ha programa sin Islam TV murah-murahan bangman in pagkarajaan na to ini papagbarakatun dasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa ako makasod pa maudu' amuin mabaya ko irihil kanyang harong yan. Magsukur ako pa hambok guru sing kita niyo President ni Darul Islam Foundation amon din magbati laol Sheikh Zakaria Muhammad amuin nangukabi ka to hain do sing programa sing kita niyo di na sinagi niya bangman in pagkarajaan na to ini dihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala taufik iban hidayat serta ingkatan pagkarajaan bangman papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in maudu' amuin kikita sing kamu yan ha alupan sing kamu bihaon amo nalaw na yung kalingkat sing kamu ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu' ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala daran na to sa ini pagkarungukan
kamatauran mga kakuruhan, iban sim mga masyayikh, amuin, nagpakakari, naglecture, ng Hindo kato, diha programa sing kita niyo ini, daran nila magkatakil, in pag-iyanon kabuka. Sumakawa diha ini, kitaon na to kuno isab, bang biya dingin kalingkat, sing pag-iyanon kabuka, at tawakan al-khawf, at tawakan al-khasya. Bang tarungdungan, in Quran, amun piyaturun si mahasud si Allah, daran niya magkasabot in kalimat al-khawf, at tawakan al-khasya. Dua kalimat ini daran nababangtil alam sing kitab sin Allah. Amunin al-khawf, at tawakan al-khasya. Biya na simparman si mahasud si Allah, hawaktu siya nagparman laong niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fala takhafuni, fala takhshawun nasa wakhshawni, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Balikan ko in ayat, fala takhshawun nasa wakhshawni, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. At tawakan magtahiyunong wakhshawn. In Allah subhanahu wa ta'ala imiyan siya, laong na fala takhshawun nas. Ayaw kamumuka pamangamano siya. In siyapot kalima al-khasya, wakhshawn, at tawakan wakhshawni, sa marikamu kako kabuka. Hati niya kabuka kamu marikako haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli siyugpatan pa sin Allah. Fala takhafuhum. Diha ini insiyabot na isab sin Allah. Fala takhafuhum. Kalimat khawf. Iban ayaw ra isab kamu mabuka kanila. Wa khafuni, iban kabuka kamu marikako, in kuntum mu'minin, bang in kamu matan, in kiaunan niyo bunnal nag-iiman at tawakan na mamaratyaya fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in dua kalimat, amun kalimat khawf, iban sing kalimat khasya, mabaya ko dihilan, pinihon ko in manay ni. Sebab yung mga Arab, pinig nila in kalimat khasya at tawakan al-khawf. In kalimat al-khasya, habay tasing kayman ng ulama, laong na in khasya, amo na ini in pinakamataas darajat dahil nga khawf. In Allah subhanahu wa ta'ala imiyan, haparman niya kaina, laong na fala takhshawun nasa, iyon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kalimat khasya. Ayaw kamu mabuka. Hamano siya, wakhshawni, sa kabuka kamu marikako. Ubus yun, anlaw na pala takhafuhum. Ubus ayaw kamu isab, muka da isab kanila. Hindi ha ini siyabot na isab yung kalimat khawf. Long sing kaymanan ulama, iyon na yung kalimat khasya, dahil nga kalimat khawf, sabab long na labi, input tibang mga upamakon gata, at tawakan inluag si makna sing kalimat khasya. Hati niya amuin kalimat khasya. Yung mga bariman, nagbidda-bidda in kabuka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala,
iban sin khasya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa long sing kaibanan ulama in kalimat khawf long na in kalimat khawf in iniyaun katan hakatan beriman. Hisyusyo in nagmamabuka at tawakan nag-iiman fa Allah in kalimat khawf amun khawf laong na inyaun yaun kaniya. Adapun in kalimat khasya di manjari makakaun pakatan beriman. Buat malengkan au mga manusia dihilandasin Allah subhanahu wa ta'ala biutangan in kalimat khasya. Dengan sebab yan Allah subhanahu wa ta'ala sifat niya in mga ulama ayat niya laong na innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Iniusasin Allah Ta'ala adatu hasrin laong si mga sila magluluka hasar innama ay bang mga kitahaba sa sinug amuratuod hati nebek sin tartanto kanila hadja in nagmamabuka matan pa Allah dahil ha mga ipon niya ulama in khasya laong nila darajatun a'la wahya akhassu minal khawf. In kalimat khasya laong na dungdungan na to, in kalimat khasya darajat sa taas-taas laong na, darajat mataas. Iwan laong na ini lawi in pupuk dahil sing kalimat khawf. Mga katutay manghuran arakala di inyo kahatian in kalimat khawf iban sin khasya bang tamana na ba sa sinong kabuka sibu dayn sumagawa hapangatod sin Arab in kalimat khasya labi in taas dayn ha kalimat khawf. Laong na fal khawfu li ammatil mu'minin. Nakita niyo? In kalimat khawf laong na hati niya mong kabuka in inilaw na hakatan beriman. Basta siya namumung la ilaha illallah bimakna in kalimat khawf manjarirun kaniya. In kalimat khawf manjarirun kaniya sebab laong niyan li ammatil mu'minin wal khasyatu lil ulama'i al-arifin. Adapun laong na in kalimat khasya in inilaw na hamang ulama hadja amun matan nakakilal simpagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hariin diin in labi hakakaingat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hariin diin in labi in kakilal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban hariin diin in ilmo na hasil mo tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala amuray sabtun haon in darajat in taas simpatyan khasya at tawakan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sabab yan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapagsabda siya laong niya inni la'alamukum billah wala asyaddukum lahu khasya. Bunay tuod laong na in ako tartanto ako tuod in labi nakakilal daing kaniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way pagduarwa in siya Rasul in siya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siya in labi nakakilal nakaingat sinsyara iban simpagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagka siya in labi nakaingat pa Allah subhanahu wa ta'ala laong niya wa asyaddukum lahu khasyah iban ako raisab laong na in bidda in khasyah in kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na sampay imiyan siya laong na
law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Aun mga kiaingatan si Rasulullah, ita kaingatan sababin siya Rasul, way pagduwarwa, pagka siya inlawi na kaingat sin secret, sin pagtuhan fa Allah, iwan syara sin Allah, na siya in mapatut tartanto amun lawi in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini, siyabot sin mga ulama, nag-istidlal hadith ini, nagdalil sila hadith ini, mabaya nila isbat kato taniw katan, hisyusyo in labi in panghati niya hapagtuhan iban pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi in kabuka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong si Imam Ahmad rahimahullah, ta'liq niya hadis niya, law na hada yadullu ala anna kulla man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Dengan sebab yan laong sin Imam Ahmad rahimahullah, iyan laong na manunjuki hapakarajaan bunaltod laong na in hisyusyo in kiaunan niya lawi in panghati niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na in kiaunan niya labi raisab laong na in kabuka niya man to fa Allah. Banging kita matan nakakilal papagtuhan tartanto in kabuka dun halaw sin jantong sin pangataya sin kita tumadta. May tay mga ulama sifat sin Allah sabab in sila nakakilal matan sin pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law pa sin Imam Ahmad rahimahullah, tiarif niya law na al-khawfu huwa idtirarul qalbi wa wajalihi min tadakkuri iqabillah. Nariha ini sumud na kita pa definition atau akan ta'rif. Uling pagyanong laong na khawf, kabuka, atau akan khasya, laong na al-khawfu huwa idtirarul qalb. In kabuka laong na amunain mahinjog, paghinjog laong na sinjantong. Wa wajalihi, iban damagun. Damagun laong na injantong ku'no min tadhakkuri iqabillah. Hawakto niya laong nakatumtuman in iqab, in punish min sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in pangatayan ang kamuka pa Allah, bang niya katumtuman in siksa, tiyataka masin Allah. Haununo hinang dumugtol pa Allah subhanahu wa ta'ala in jantong majugjug. Majugjug, damagun, magriak. Naamuyad tulaw na impagyanong kamuka. Min iqabillah, dahil nga iqab, dahil nga siksa sin Allah, wa narihi, iban sin narka sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa'idihi syadid liman asa. Hati niya iban sin mga punishment amun lalo imbisa. Tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala, hahisiyusyuin magmaasiyat kanya. Ubus diha ini, inta umyumuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, laong na wal khaifu daiman yalja'u ilal harabi mimma yakhafuhu. Inta ulong na miyumuka, ininimukon kamuka pa Allah, ha? Dimihil misal. Inta ulaw na miyumuka, tap insyayan, dumakog siya rumakan, makoy rin nga pakaradyaan kaya bumukaan niya. At tinalumayo siya. Pag kumiyumuka, tartanto layuan mo, makoy, kaumigkaw. Magkaw mga mabuka, ibutang tanah mga iro, lumawag ko tudla kayan, daan na mundi ko makasiok man to kaniya. Inyad tulong na, amuyad to in pagyanon, bang kaumiyumo ka, adapon laong na, in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, illa man yakhapu min Allah, fa innahu yahrubu ilay. Amuralaw na in, isyusyo in nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya laong nakaman, madto siya.
Gaman madto siya dumagan sumuop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin hambuk alim ya Abu Hafs laong na al-khawfu sirajun fil qalb. Kitaan niyo. In kabuka, in khawf, in inilaw na sahaya. Siraj, at tawakan palita. Palita, doon halaw sin ano? Sin jantung. In iyalaw na palita, doon halaw sin jantung. Yubsiru ma fihi min al-khairi wa syar. Mahinang sabab laong na hikapinig, hikakita niya sin marayaw iban sin mangi. Allahu Akbar. Bangin kalingkat, bangin kabuka doon halaw sin jantung, siya inin sahaya. Siya inin ilaw, siya inin palita. Daanan paranan, kakitaan mo in mangi iban marayaw. Hati niya bang mayroon kabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala in kataan kita mo on waktu marayaw. Dahil nga sabab yan, misan haram, naon waktu, di mo na kilahon ninyo haram. Upubon mo na misan haram. Kaunon mo na misan haram. Na sabab sinwayroon doon yung pagyanong khawf. Halawm sin jantung. Wa kullu ahadin idha khiftahu haribta min illa Allah. Ingkatan, tiap-tiap pakarajaan na tawakan ng kataulong na. Bang kaumiwa kaniya, lumayo ka rumakan. Buat malayin kanin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kaumiwa kaniya raman, madto ka sumuha kaniya. Ingkatan, kabuhi mo, hikadto mo na fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ano na iniinparman sin Allah? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah, fafirru ila Allah. Iwan na laong sin Allah, dahan kamu, suok kamu madto pa Allah. Allahu Akbar. Bangaon problema mo balik ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaon kaya na naman mo kabuhi mo balik ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nakahinang do sa balik ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bangaon ka kabuha gaman madto ka rumagan magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin Abu Sulaiman ad-Darani. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, ma faraka al-khawfu qalban illa kharibah. Kita mengkalingkat sing kabuka. Kita melingkat sing kabuka bang doon halam sing jantung. Laong na wayroon jantung kaya butasan sing kabuka. Sahingga in jantung niyaon malubog. Allahu Akbar. Wayroon jantung na idun kaning kabuka sahingga in jantung niyaon nalubog. Di makna sin separati in kabuka ini tungod papangatayan biasa sa pantun ruh. Biasa sa pantun nyawa. Matay in pangatayan, malumo in pangatayan bang in jantung naig narunhaon in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Ibrahim ibn Sufyan. Idha sakana al-khawfu al-qalbah ahraqa mawadi ash-shahawati minha wa tarada ad-dunya anha. Kita niyo? Banglaong na in pangatayan himula doon haon in kabuka. Hati na timatap doon haon in kabuka. Halaw sin pangatayan. Unin jumato ahraqa mawadi ash-shubuhat.
Dakpuan sin kabuka yaun intampat yaun halaw sin jantung mo amun yaun haw ni syahwat. Hinang syahwat, hinang pagmasihat, hinang di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun yaun naghula halaw sin jantung mo bang in kabuka maun nakapaghula palaw sin jantung ubuson niya ito sa parati kayo. Dakpukan niya ito intampat. Nah. Wa tarada dunya anha. Iwan hiig niya, dunya, amun niyaon, nalilingkom, nalalangkom, halaw sin pangatayan sin ikaw. Hiig nin dunya. Imalag ko problema tawihaon mga umat Islam, pasal sin dunya. Lima sa kita dunya. In pangatayan tanahipo sin dunya. Dengan sabab yan, mabuka na kita matay. Sabab sin mabimbang kita sin sarap sin kaya na naman tariha dunya. Laong sin dunnun annasu ala tariq ma lam yazul anhum al-khawf. Laong sin ang bukalim masi-masi imano siya iyon haran mabuntol. Kiniha ka Islam, pag-iman, pamando sin Allah. Masi-masi iman siya yaw haran, mabuntol at tawakan pamando sin Allah. Banglaong na masi-masi, wayroon pa naiig doon kaniya in pagyanong khawf at tawakan kawa. Bang wayroon pa naiig doon halawm sin pangatayan niyang kabuka, masi-masi in tao yan, yun halawm, yun haran mabuntol sa bang wayroon na rin kabuka tartanto. Intao yan maig na deng haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Firman sin Allah, yan lang nindan ko. Maguntol. Fattabi'uh, akaran yun nahadya. Wala tattabi'us subula. Ayaw na kamumagad na karandanan. Amundan mang laog kaniyo. Patafarraqa bikum mahinang sababi kapag pulak ka natin. Ya. Masi-masi manusia yon haran bang laong na masi-masi wayroon panaig doon kanila yung kabuha nila pa. فَإِذَا زَالَ عَنْهُمُ الْخَوْفُ ضَلُّوا الطَّرِيقَ ضَلُّوا عَنِ الطَّرِيقَ. Na banglaong nahatat kala naig na rin kanila in kabuga tartanto in mga tao yan nalaong na sila rin haran. Tartanto in mga tao yan nalaong na sila deng haran bang sa pantun wayroon na roon kanila in kabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Laong sinabu Habs, al-khawfu sawtullah yuqawwimu bihi asyaridina an babih. In kabuka inilaw na biyasin sa parati amun istik atawa kan luluwa sin Allah subhanahu wa ta'ala hipagpamuntol niya ha mga taulaw na simisiha deng halawang niya. Tinawag sin sa kaulan ni amun bangkaw mga mastal istik hipang luluwa hipagpamuntol habata. Hangkan na bang way na kabuka doon halam sin pangatayan bima na in ikawin ko di na kamuntol. Amo yan in kalingkat sin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in pagyanon kabuka amuin subay tumatap doon halam sin tiap-tiap jantong sinangkat auring kato. Laong na in kabuka malingkat amun suway pag-apas-apasan sin kita niyo mahala bayna sahibihi wa bayna maharimillah. Amun nalaw na in kabuka mahinang pagang mahinang hadlang law sin basa Tagalog haantara sin tagdapo sin kabuka yaon iwan sin hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makna bang ang kabuka matan pa Allah mahinang ito
ya sa pantunan. Hajiz, taming, tampan, pagang, dayang haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang limiw rin hadto, bang isablaw na nakasubrang kabuka, di day sab manjari, laong nakhifa minhu liyasu. Bang sobrang kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin niya matimbang, aun waktu laong na, kamukaan day sabdon kanyanin among yaas, maglushop siya kawit niya. Aun mga tao ihadto. Bang sila nakainang dosa, sabab sobra to din kamuka nila, na may takulaw na nakainang dosa. Maglushop sila magtuya kabuhit nila. Inyad turik day sabit to, jarihon. Sabab lang namang makasubra, khipa minhu liyas wal qunut. Among inpaglos o pagkabuhi inyad to, akad jumatuong kanya. Laong sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-khawful mahmud, in kamugalaw na malingkat, huwa ma hajazaka an maharimillah. Amunalaw na in nakapagang kay mo in kabugayan day nga hiyaharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadal khawfu in kamugalaw na iyan amumbihan kahalan min ajalli manazili sayri ila Allah. Amunalaw na sa taas-taas darajat, mahinang sababi kapag panaw-panaw mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfa'iha lil qalb, iban labi, amun makarihil kamong paatan halaw sa pangatayan. Wa huwa fardun ala kulli ahad, subhanallah. Laong si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, in kabuga biya ini, amun makapagang din hahiyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala, amun labi mataas darajat, may nang sababi kapag panaw-panaw mo matupa Allah, iniyan law na fardo at tiap-tiap ang kataw. Fardo. Di man namang in kamu ka mayroon magdusak ka. Sababin iniba na sinagita kaina sirajun fil qalb. Yabsuru bihil khayra wa syarr. Palita inhalaw sin pangatayan, mahinang sababi kakita ang sumangi iban sin marayo lang ang kamuka doon kayo. Bang ang kamuka doon kayo mo mahinang sababi kakita. Nalaw sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, in iyan law na fardo. Wa man kana al-khawfu minhu bihadihi al-manzilah, bangin kiaunan law na sing kabuka doon kanya biya na ini darajat. Kinabihan sinasabot ta kaina, yahjizuhu khawfuhu anil ma'asi wal muharramat. Napagangan na siya law na sing kabuka ni ring hinang maasiha, iban hinang iharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'kulu malan haraman. Pagangan na siya sin hinang sin kabuka niya ding hinang maasiha, iban hinang iharam sin Allah, law na fala ya'kulu malan haraman. Di na siya kumaon sin alta haram, wala yashhadu zuran, di na siya sumaksi si mga kakahinang mayroon kapos pa, mayroon kapurudyanan, mayroon kapos pa iddahan, hinang pagmasihat, bangahon bisara na nagpuputing di siya madto, bangahon pag-urgan hiutang tana, lamot yan ding hakaw lazur. Wallahi malagkong musibat bihaw mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Aon mga katutay manghuran kakampungan mga hula, di sila magkapatihaon anak mga may organ. Na malagkong musibat. In organ, iniya mo na inin hinang magkapaling di nga pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang haram. Narikaw man to sumaksi si mga pag-ianon, kaulazur. Di ka kumaon sin alta, haram. Chikon min alta mo rin din in source. Inusaha mo. Bukunda ka rin nga siyabo, bukunda ka rin nga marijuana, bukunda ka rin nga riba. Ini malago problema ka, bihaon, malago fitna sa lago-lago, jimat ka umat Islam.
dumatong in zaman imano siya, di na sila magparuli, haunon nila na kawain alta nila. Dahil halal ka, tawakan dahil haram. Nasababin ini, result sinwayroon na roon in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab lang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, in kabuga malingkat, mamagami, dahil hinang pagmasihat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahlifu kadhiban. Di siya sumapa, amon pagsapa, puting sapahan ngayon. Sabab ang mga tao, minsan daan puting sumapa sila. Kaya ingatan nila na puting, wallahi law na, wallahi. Main kanin siya pa nila yan to puting. Nariyan to man dyan. Haram yan to. Dosa yan to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, inalta niya, chikon niya. In kamuhi niya, chikon niya. Di siya magto pa hinang mayroong kapurujanan. Hinang pagmasihat. In anak niya. In asawa niya. Sababin ini, responsibility sin tiap-tiap kato. Asumuhon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naayaran kaya ito. Yung pagkaradyaan niya. Wala yakhlifu wa'dan. Damikyan di siya mamalu wa janji. Bang aun narani magjanji guwaon niya. Bang isa po irong datun uzur amun laong ta uzur. Kaunon akal atawakan tayo maun sinsara. Sabab magbalu wa janji bang mo isab di da kalupahan amun tuuron mo inisipat sindeng ha mga tao aon sakit sin pangatayan at tawakan munafik. Deng ha mga sipat sin tao munafik. Bang siya rima nagjanji at tao rin niya waon balubahon ng janji. Ida wa'ada akhlafa. Hasab si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang siya gimanji balubahon niya. Naam. Wala yakhunu ahdan. Demikian di siya manghayanat perjanjian. Di siya manghayanat. Mamaluwa, manghayanat si da ini. Bangaon amanat tun kaniya, hipasampay. Lamod dayan. Wala yagish fil muamala. Demikian di siya amuin. Hapagsumad dyan hamano siya mangakal. Di niya ito hinangon. Sebab sinawang kabuka niya. Yung mga muamala, iniwi si mga pagdagang, lamod yan. Labi luwa ito na pagdagang hapagbi. Bang siya mga imalop hatabo, unoong indagbos inista niya, murad tinipakita niya tao. Di niya butangan mga formalin. Di niya butangan ilaw, ubos biyo butangan plastik pula. Bang inista niya panit. Masupaya pag ilaw magtuwihan, di dugo pa indagbos pula pa. Mainkan puti na ista. Na ini matawad hatawo. Bato-bato sa langit. Ang kaming sa bilang istorya patuan, amon naghinang yung kamu, magluluto ng mga kabataan na matini. Bag siya magpanamo, naon time, inista mga puyan yan, ilaw, yung utangan silupin pula. Napanghati, pula-pula rabihan. Tinang niya, iuli na rin ilaw, ganiig niya, panyakit tao, ahalaw nakuha ni nista. Nabi, makiisab bihanin amon, nagdaragan. Na yung mga bihad to, bangyad to mga malang, part yan to sin, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akaka zaliman o nagliman. Haon na intay mamud mo rin ang pag-anyaya. Simo, dahil naka-anyaya, iwan siya inaanyaya. Bang siya hay nang dusang pamuhiyaon, inyad to, nahaon mo siya. Sabi siya nanganyaya. Nabihayan. Na law na wala yagish fil muamala. Wala yakhunu syarikahu. Bakaon partner ni ha business ni hayana to. Wala yamshi bin namima. Di siya mag tumik-tumik. Amo na ka ba to? Namim.
Di siya magtumbi-tumbi. Atod-atod bisa. Maghatod-hatod bisara. Nen iniaon waktu magjato tabiya yon ang mga kababaihan katutay manghuran. Larakon impagkasila sa sindua. Law nin hikwan ni naginabihat to insyado wihari. Nen ini di ini liangan ini sinsara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In kabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala at inalihat magbus bangin kabuwa yan amon na yung kabuwa marayaw amon siyabot si mga ulama yung mga kakahinang hiyaram sa Allah subhanahu wa ta'ala di niya yato hinang nabihayan law na wala yaghtabun nas damit kaya di siya mangudyo-mudyo, manggura-gura manusia. Wala yatrukun nasiha. Bang siya ang kabuka, di niya hitinggalan yung pagnasiha. Manghindo siya tayo mahugna. Magpatumtum siya. Wal amra bil ma'ruf. Mangdak pa hinang marayaw. Wal nahi anil munkar. Iba manglang din ngayon ang mangi. Ini bang in kabuka yaon halam sin pangatan inin mga result. Amo na inin kabuka pag yanon si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-khawful mahmud. Kabuka marayaw, kabuka suway pag-apas-apasan sin kamataon din kapit taniyo. Sabab in kabuka ini amo na ini imama gani din hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazni hinang zina. Di siya himinan. Wala yalut. Yung kalimat luti niya, actually, lang si mga ulama, di ni man dyan. Sabab, niya sabi ni man to, kan nagul na lut. Pagka yung kakahinang amon, hinang, laong tayo, usog, sumuk, pausog, na hamok dahil sabi ni hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud dihay niya tinyamon usog, daw kanun niya yung usog. Tabi ayaw. Na ininyaw na tumagjato, labiluwa, tabi ayaw na ang mga amon nagparagbus kababaihan niya. Mga bantot, magtataog dihaon dihaw lakta. Nalihaya. Na, yung mga hinang ini, hinang munkar pa Allah subhanahu wa ta'ala. In babae, magparagbus usog, la naton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In usog magparagbus babae, liyanat da sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyadin namang siya magpadawkan pausog in siya usog. In babae, mangdawkan babae, in inisihak pagkakon sin Arab. Ang waktu ini magjato. Nahinang munkar ka Allah subhanahu wa ta'ala. In kaum Lut, kaum Nabiullah Lut, sabab in taon niya, aon mga kababaihan nila, indaw kanon nila, mga kausukan nila na iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala mantupat as ayan. Nara, inhang kakauman, ubos piyakuha sin Allah ta'ala Nabiullah Lut iban sin family niya. Amon law ta, miyagad kaniya. Amon mga miyagad kaniya. Iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala mantupataas wa ja'ala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Ampa diaub sin Allah subhanahu wa ta'ala inhang kakauman hiulog mari pababa sampay paadlaw ni kaba kaning matauyan. Azab sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa sila piaurulan sin bato. Nalaw si mga ulama in hukuman ha mga usog bang sila kamatanan awan si maksi upat tao iban mismo sila kamatanan nagpadawkan sila usog nag-ikhtilaf way nagsibusog yung baita sa mga kaiban ng ulama. Law si kaiban ng ulama in hukuman
Human lang na hausog magpadaw ka na usog. Ihulog siya rin nga tampat mataas. Among ganta matay siya. Ihulog, ang pasya pa akaran tiluon simbato. Sabab long na niya ito, panghininguri, hahinan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakaw sin Nabiul Laluto. Ihulog din nga taas tampat ang papaakaran simbato. Law sing kaibanan, law na yusla, gantungon, sampay mapatay. Hati niya, bang usog, magparaw ka na usog. Na magjato ini, unok to mga kamantutan, tabi ayawon. Laong pasigkay man ang ulama, paligaran siya sin among dingding mabugat sa hingga siya matay. Nabihainin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, nasabot si mga ulama, hainang amon pagyanon, laong ta luti. Inusog, magpadaw ka na usog. Nabihayan. Law sing mga ulama pa, intungod sin khawf, amun khawf atawakan kamuka, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, law na la yatashabba bil kafara a'da'illah. Di siya mangningod-singod, katahinang sin ato sin Allah subhanahu wa ta'ala at ina mga tao nagkukupo. Di siya makat, di siya simingod, di siya mag-idol. Nabihayan. Wala yata'apa muharraman. Damit yan di siya himinang kumawa sin hinang haram. Biya na sin alak, biya na sin siyabo, biya na sin siga. Di na ito hinangon. So, yung mga ini hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يشرب المسكرات ولا المخدرات ولا الدخان ولا يحجر المساجد. Bagaong kabukan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya hibiin ing ka masjidan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makna yadto siya timutunay, nagsasambayang jumaat, nagsasambayang jamaah, wala yatrukus sala fil jamaah. Di niya tinggalan sa sambayang jamaah. Wala yudayyi awqatahu fil lahwi wal ghaflah. Demikian di niya tinggalan in kabuka ni di niya hilepas in waktu niya hainang amuin kalalangukan amun maglupas in waktu hawirong kapurujanan. Na inyad to mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuyad to in kabuka, pagyano ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amu in subay tumattak hakabuhi sin tiap-tiap dengkato. Aw ke riwayat di Damra rawa Damra an Hafsa ibn Umar, an Hafs ibn Umar, قال